Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kimde-kim magan bir ret salavat aytadigan bolsa, Allah subhanahu wa taala oğan 10 savab jazat. 10 künasin keşiret, 10 esi derecesini köterip koyat deydi. Ağayınlar barşamız bir salavat aytayık. Allahumma salli ala seyyidina habibina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah'ın sağındık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan öteri vaktinde balam, kızam demedi. Allahumma salli ala Muhammadi ve ali Muhammad. 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 Allahumma salli ala Muhammadi ve
صل على محمد وآل محمد اللهم 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 صل على محمد وآل محمد
صل على محمد